ole indo thu thang lam ringot chuan inom ve thaya tunchuma chuan indo na ral thuam pahni ila hriat chen lutuk lo hlom zet mai ne ngai thatu te beng kan ron titlei le don ani min lo like sak vek turin kan han ngen le chewni e siram le A10 chungchang kan soidona A10 Thunderbolt hi US indo thlona huai sar tak mai ni in indo pui pahni na hnulama US ta na tho hlok tak mai ani US hian an hlui hlon hlei thei lova tuna hian US hian Super A10 ti in an upgrade le mek boka hei hi pahni na kan soidon nia Siram hi soimasa ila Siram ti hi counter rocket artillery and mortar ti nani aming ang hian rocket artillery le mortar mu local ka thlak na tura siam ni in atangkai tak zet mai khol changkang tak ne na thuam ni in indo na hmuna le in run thut na lo thlenin in ral ring renga omtir thina ni Siram zinga US hian leya tanga ka chua chi phalanx weapon system anaya adot som ni alien ni in US Navy te hian phalanx close-in weapon system an nei boka radar thatak ne na thuamani longron kap che tur missile le ral thuam dang te chu silai mu tlir chuak charcharin loka thlaka tum thina akap fu ngei bok thin heng US Siram pahni te hi engzung manga target tin zone ani a automatically in clear charchar mai thina ni Italy hian Siram hi an mani var zonin an siam chuak ve boka firing unit pali na in 3D radar system mangin mel maral thuam ron kal alo scan thaya thli thlai le en thlak na na man thei boka akodot hi 20mm round ni in asilai man hi M61A1 Gatling cannon ani tin China hian a var zonin Siram hi asiam chuak boka LD2000 SPAAGM manti a Chinese ho hian leya tanga ka chua chi var zon an siama tin Chinese Navy te hian version dangan mangboka type 730 CIWS antiboka ni India hian Sira manayem India hian Sira manaya anei thale khomola man thayanaya tin longven himnan India hian indo longanaya te hian abun nual boka khovel indo long rang rang hian hetiang Siram phalanx ho hi longven himnan an mang thina ni longkana anti-ship missile te torpedoes le helicopter beina lo chang le turte rocket le mortar manga long beina lo chang le turte in hetiang ral thuam hi indo longa bunani a atangkai tak zetani Siram pakhat man hi dollar makta doi soma tanga sompanga inkara ni tlang puya avar zona zerin danglam ve boka ari zong hi kg sanga borvel ni in averian azirin hi po hi danglam hret bok a barrel sei zong hi inchi somnga pariat atanga inchi somsari pariat inkar an ni a fit som panga vela sanga ni boka silai mu akap chuak rang zei zei hle minute khata musang thuma tanga musang li zanga akap chuak manani a block le varian azirin hi po hi danglam ve boka meter sang khat jali somret borvel thlenga ka phaka meter sang khat jali somret bial chunga thlona missile mortar mu te rocket mu ron thlok alokap chemi me mai zelani ole pani na chuan indo thlona A10 Thunderbolt hanlu chil vele ila A10 Thunderbolt hi US indo thlona CM2 Fairchild Republic House siamania turbofan engine pani mangni in warthok emo tia ko duatani a official ming tak chu Republic P47 Thunderbolt munle muna in beina a thalea apol pui leilam sipai veng tu atan tele tenka chiat nan te atangkai tak zeta A10 hi ja sari somni vel siam chua mekani A10 hi fighter aircraft dangte anga supersonic speed at thok chiani velem lova thok chakvak lo po a mel makara ding chang tura duan ni in darkar khata KM zariat somli velin a thok thaya atengki khata fuel thun hian KM sangli za somnga pani athuya thleng thayani A10 hi mi pakhat khalchi ni in achi rang rang engemazat siamania a variant then khat te chu mi pani enkol chi te pon om achuna zana fura thala lek chua thayan ni a A10 thak nan F16 le Falcon te F35 te mang to ma se
politics thila wang le du tu sipai ho tu engamaza tala na yawangin ti top tumna om thin po paltlangin laman tangkai mek zelani atla te siam danglam ni in sang ni som pasari zun thla a ti top tum khani ma se sang ni som level thleng laman chun zom an la tumani US in indo thlona an siam zinga an man tangkai le an man rim em mai chu he A10 Thunderbolt he ni a akau duat nan war thok an ti Cold War boruak lai vela Russian teng run nana an siam chu ania tun lai indo na a tal thei tur le dam kho chuak thei turin he thlona hi duan chhole mekani sangkha zakwa somruk pasari bor chhovel khan US sarkar chuan AX program aduang chawa thlona changkang le indo na arin rol tur le mel ma te tana mangchia thlen turin hetiang thlona siam na hi an thok chhota a chung thlona an siam chua ho zinga chuan A10 po hi tela P47 Thunderbolt ti a siam chua ani a muang deuh hleka thlok chungpon indona adam kho chuak thei tur le in sa seng zung thei ani na te ral thuam a pai le ral thuam laka a him thei na te hi a that na ni sangkha zakwa somsari pali bor chhove la tangkhan thlo chua tirani A10 indo thlona hi fighter changkang siam nu le siam ma ata to in indona adam kho chuak thei tur le thlona dang le ral thuam dang beina kara pit chuaka inlama kir le thei tura uluk taka duana ni a General Electric's TF34 turbofan engine panni athla a hiana naya Soviet thlona ka na SA7 atanga him tur le olsam taka mel ma signalina aman lo nan thuama ni boka A10 khaltu te hi titanium bomb chunga tomin thlona ka thlakna silai mu 23mm round laka po him turanga yan ni GSU-234 manga thuama ni a thlona thunun na le a khol pui ho po hi titanium khong taka tuam vekan ni bok suito angin A10 hi indona muala te boru ka le leilama a dei zai viau maya a in thazo na hi a thatna bel cha tu ani he thlona hi chaklo te a thlopon na in her kwalin a in thazo hle a le rul te a thlokin mel ma thlona bum chungin mel ma bara khai thut thei bok aral thuam pai pon A10 Thunderbolt 2 hian riam hrea pai thaviau mai pon lama hian mun som pakhat laya man ruwa atui bom te missile te silai le adang te azak kep tuar maya millimeter somthum GAU-8A lai puite puak thei rang chi riat vel keji sang sari za thumarit te chu atlan hoya hian a thiat ther fur boka apum hnuai lama hian bom thlok thei pathum pai bokin MK83 keji zani somni pasari arit te keji zakwa vela rit MK84 te athiata tin cluster bomman te asura sur zoi chi bom mai baka bom lei hreu chi tengle bankar khorche chi missile zinga AGM-64 Maverick le AIM-9 Sidewinder te ala pai pon chobok A10 Thunderbolt hi indona mola chuan atlang puin Apache helicopter nen in thurwalin joint attack team ti mingpu in an fe chuak thina an tor hel om dun tak zetani tunma kolor boruak le indona ranga Soviet teng le ral thuam te alo phin cheviau to thina Apache hian room thain A10 hian an nun na alo cha sak thina ni A10 in indona pangai taka machon masak ber chu Persian Gulf sangkha zakwa somkwa pakhat vel khania khata khan he war thok hian Iraqi ho te tan mangchia lo thlen to a A10 za somthum pani rualin tum sang sari zakwa somret pathum zet tan fe chuak to a teng zakwa somret pasari laipui khol zakwa somni parukle sipai motor sangkha zathum somnga panga anlo da thato a thlona som le helicopter te anlo kap thlatho boka chungzinga chuan GAU-8A te po atelani Gulf War zo khan US hian A10 thlaknan F-16 aron siam chuak chawa mase A10 hi hlui hlon thei tak takani chuang lo chu ni hi sangkha zakwa somkwa pakwa khan Kosovo indona tangrual pol nei to tan tir chuani vele a 9/11 nanti helhawin World Trade Center velan beinu khan melma ve kwalin Iraq le Afghanistan a teram mutir thin ani bok sangni som palia po khan Turkey airbase atanga thlok chuakin ISIS rang mek chu avarun thin boka tun nai kum sangni som pariat lok po khan A10 hi in beina muala ron kir le in Afghanistan hel hawa ve kwal le bokani
US Air Force ho hian voiduai lo A10 hi choltir an lo tung to thina tunlai tak taka chuan a aya tha Falcon te F-35 Joint Strike Fighter te US hian an nei to awangin choltir mai du pol anom to ani mase ngai na tu le a thatna mutu le thala ti tu US Congress le sipai ho tu te zinga an ku tulawang hian choltir ala nilawa la chormek zelani A10 zatel hi atha wing siam dang lamin an thuam tharmek bokani A10 hi kolwar nu loka indo thlonaral do hloting berte zinga mi ani a sipai le civil mi te zinga A10 hi ngai na tu an tam tak zeta voiduai lo window na apol puite alo chak pui to thina ni khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla kho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule